Pati kay Total Energies Total Exilium and Kevin Akadai. One of the Sars Makina, Waro take a look at on live and Kevin Akadai, Bitamin Dominumi, and one of them do Dobata Makina, and Kevin Kua, drop Takamai, Nusarang on the Mukena Total Sar Kenabanaka, like Staka, Shetaka Sar, no page on the page of Sarabanum friends, and Sar Sarchumai, and a Kalanga, Nakianabinaka. VitiFM Suru ng Belo Kei Total Energies Total Exilium. Ibig sa na ito ko ni Total Energies Total Exilium na ko ni ito ko ni kabi na kaya na yawan ni Suru ng Belo. Na kabi na kani ko bambulo tayo ni kaya mo ni sa sar live chikumay. Na kabi na kani ko drop ta chikumay na mo comment. Na kabi dai bunada ba and the ito kani wali may kina ay tabi na manduindo yan da boy tabi tayo kina sa bambulo tayo ni kaya mo ni sar live chikumay. Na kabi na kani ko. Pwede ni binaka ni maro tagito na ito kani kaya na itabin dui and the boy tabi tayo kina na kabi na kendai be kaya mo ni mana koron nimbula binaka bangole na baka ni binaka level and na kabi ni ko bambulo tayo ni melia na the level arto sar chikumay go my Brisbane my oyster and voko ni be semati kay na be to kani and na kabi binaka ni ko na kabi ni ko ana bambula be you boy wako tanga main na mo beba ko chumo ko dara kadini sin so wara ni dar kere leng drop tanga main na mo message and kabi waso jeda timbiu wana ni bina kadbo ko ni we yang karabe ne kabi na kini ko pambula be mbarara beli road singa toka mai mbarara beli road mai singa toka ve rotumuna ve John Kumar bina bali besar kay Dinen Kumar, thank you so much for tuning in this afternoon. Bambul taltungan na kabi ni kuwa virto nila laho samo masi chikumay mburerua temo boli mai dosana no me share katraba na kabi ni ko dolavina ve monengeleda mbola bina kamay nasibi koso esa dombula bina bale bona sar boli mai nasibi koso na iya kabi ni vakan romusinga ni kuwa badi ni bina talanga ve sama tumai ve nix nandiba may wale ko tumay lami binabali besar na sar chukumay na VitiFM Facebook page ya wato ni Suru ng Belo at baka binakina na bito ko ni binaka na Total Energies Total Exilium and voko ni na bito ko ni chukumikenda and iya kabi binaka and inday VitiFM Suru ng Belo Kei Total Energies Total Exilium. Binabali besar Total Energies Total Exilium na voko ni vito ko ni Chico na ya kabi binaka ni ko na bambula ni kami ni sar chikumay na ya kabi binaka ni ko oi siya bakalebo mbula binaka
Bola binaka by Royal Awangi Rapoan, bola binaka Handong, bola binaka na country cover na vua, ngay wot sarto angona tuki angona, and I kavina niko, wow, by the mother one boy ring one angona. Baby, don't can a baby mix like a chicken go. Babim bani chicken caviniko, babim bani chicken caviniko, Binawale Sartain, and by the mother one balloon in binding up. Binawale Sartain, and by the mother one balloon in binding up. And ko na wala sar marama vite may Kelly ay Mika may nanronga ser menge botay nga bigito tubsa numboy langi e mbola bana ka ser morta chikor menge botay be obi o Franka chonenga pambola be stania Patty Simpson bola bana ka nanu me kederto nangone leoni Samoa e talofa laba va kambuto pa kay chikulango da chikulango be chimo fe ida kay nanda sala lo sarte ni bakam bimbi be kemuni en yeka be naka ni ko ifale membolo naka votenga na Dudley High School bakam bimbi berto de komoski na computer department bena bale sar na sema boli mai ana kabe ni ko monengele da mbolo naka men civic oso pano ni naka tiani ana voko ni be to kani staff ni Dudley High School tale ana komoski na computer department na ifale me sema chikumai ana kabe ni ko inia yava ambulare na imbose ngolovo ubukan ni banaka en na yakabi ni vakan ramusing ni ko bambol taltunga ni bekem de saran staff ni Maris Brothers Primary School and dombola banaka ni ko sukuto na voli and dombola banaka be Mrs. Tama otalaki na be Mrs. Tama ni Valo Miss Mataolo Miss Kiresi Miss Anna Mrs. Elizabeth ngona maramani tonga mata ni singa malo walele na bale sar na sema boli mai Bambimbi tu nga ba Master Michael kay turang tao may buwa sanjena. Ubukan ni na turang tao binabalib sar na sema boli mai and iyakabi ni vakan romusing ani ko. Wanga ninda line doki. Hey, Riley sumamanda nangaw ng dalomani. Sige ni sudo kinatawa singon do lebu beken dan do Riles. Yang garon nando ko nagain durbasi pa. Gono VitiFM.
mundo VitiFM e kamida ngai kachi. Mbolo binaka veia vasimada tambaleka bina bali usara sema boli mai abatalakina veia tevita nduta mbolo binaka samina imawai mbolo binaka bina bali usara sema boli mai ena kabini ko Lionel Rounds mbolo binaka mai wene mbia Rosa Wangan in Rolla mai Vancouver mai Canada bina bali usara sema mai ena kabinaka ni kokia modos mai rewai Freddy Noti mbolo binaka abatalakina veia amini na bakandi mbolo binaka bina bali usara BW Holdings mai bunindao ni tasiri mansa wena bali besar mai Seattle vola tima pone ni benaka sana mai dapat lagi anu live ana kabina ni ko donum likes donum share shata page na page kala mera saram num friends ni kambura kene da mani vota lewun don no nanda buno ni VitiFM Facebook page semati vota talanga kira borong mai ena 92.2